Natangajwe cyane n'ubwiza bw'iyi nzu, ifite rooftop idasanzwe. Rooftop nawe uri kubibona, niho nahereye umanze nkwereke ko ari rooftop nini ngari ishobora kwakira abantu benshi. Ni rooftop itangaje igaragaza neza iyi nzu. Iragurishwa kuri miliyoni 150 zonyine. Iri hano Kabeza mu Itunda, iri ku giciro cya miliyoni 150. Igizwe n'ibyumba 4 na tuwarete 3 nk'imbere mu nzu, igikoni ikagiraho na parking hano yajyamo imodoka zigera muri 3 ziparitse neza. Ariko kandi twongere tugaruke kuri design yayo, iyi nzu iragaragara neza kabisa. Umuntu washyizeho iyi rooftop yayikoze neza. Ni terase igaragara neza, ahantu wakicara abantu. Nge nahita nka saro ya kabiri yo hejuru, kuko akenshi njye abashyitsi banjye najya mbakirira kuri iyi terase yo hejuru. N'ahantu haryoshye pe. Ariko icyo nacyo tutagitinzeho, iyi nzu ifite amadesign meza. Hari design nziza rero zigiye ziriho. Ni inzu nziza igaragara neza. Tuje kuyikwereka, irimo iragurishwa ku giciro cya miliyoni 150. Yewe zirimo n'ibiganiro. Iri hano Kabeza aho bita mu Itunda, hafi y'umuhanda wa kaburimbo, yubatse n'amatafari ahiye. Ni inzu igaragara neza. Ntabwo mbatindira, turinjiramo imbere ngende mbereke n'ubwiza bwayo. Si inyuma gusa heza, imbere ni heza. Guhera kuri iyi terase ya hano imbere y'umuryango nayo ngari, y'inzu ifite ahantu henshi wakicara. Nayo urabona ko ni terase ngari igaragara neza. Urugi rw'urubaho rwa muvura rugaragara neza, narwo runini rwisanzuye, ruri bwaduha ikaze muri iyi saro yacu. Saro nini ngari rwose isa neza. Iyi saro irahagije. Wakundi umuntu akubwira ngo iyi nzu ese ni nini, uhita ubona ko iyi saro ihagije. Ni nini, sinzi abantu bakicaramo hano bakuzura. Ko iyi saro ni nini. Umwanya wa televiziyo kuri uru ruhande, hejuru parafo ya gypsum igaragara neza, iriho itara rifunze rimeze neza, ariko n'amakara ariho. Nuko igaragara ni saro nziza. Ubwo tuvuye kuri iyo saro, none ndabereka aya madesign ari hano. Amadesign meza agaragara neza rwose. Uyu muntu afite touch nziza, finishing ye iri hejuru. Umwanya wa salamanje nawo uhagije, abantu benshi bashobora kwicaramo igihe bari gufata ifunguro. Ubona ko ari umwanya wa salamanje, nawo ni munini. Hejuru ni gypsum isa neza, nawo amaso ariko kwihera ko bisa neza. Aho tuhave tugere noneho hano kuri iki gikoni. Hano hari igikoni, ntabwo turashyiramo utubati. Harimo amakaro nyine. Uyu ni umwanya w'igikoni, ariko utubati natwo turi mu nzira yo gusetingamo utubati. Very soon uraza gusura usanga twamaze kugeramo, kuko iyi nzu ni nshyashya, nta muntu uraturamo. Ni umwanya w'igikoni munini uri open na salamanje icyarimwe. Nakubwiye ngo iyi nzu iratangaje cyane. Miliyoni 150 zirimo n'ibiganiro. Hanyuma ahangaha tukahagira iyindi umwanya w'igikari. Igikari kinini cyiza cyisanzuye, kirimo amakaro hose. Ni igikari kinini. Uwo mwanya w'igikoni cyo hanze akombine n'agastoke, umwanya w'inzu y'umukozi, umwanya wa toilette yo hanze. Ari hejuru niho hazajya ikigega. Urabona ko nacyo ni igikari gihagije, kimeze neza. Reka turebe ibyumba. Icyumba cya mbere ni iki ngiki dukunda kwita icyumba cy'abashyitsi, dukunda guheraho cyane, ariko hagiye hakinzeho inzugi nziza pe zikomeye, ubona zifite stability. Aho ngaho tuhave, dukomeze imbere mbereke iki cyumba. Ariko duhereye kuri uyu mwanya uzashyirwamo dushe. Uyu ni umwanya uzashyirwamo dushe. Ubibona ni hashyashya, harimo amakaro meza, hasigaje gufungamo handi ho gukarabira na toilette. Urabibona ko nabyo ni ahantu hanini hagari. Hano twahagira cya cyumba kigari, cya cyumba cy'abashyitsi. Duhere kuri iri dirishya ryacyo, idirishya ryiza kandi rinini. Tugere kuri aya makaro arimo hasi. Ni icyumba nyine ubona cyisanzuye, parafo n'itara ryiza. Tuvuye ahangaha turakomereza noneho ku bindi byumba bitatu usanga kuri uru ruhande rwo hepfo. Aho kuri uru ruhande tugikingura uru rugi rwiza gutya, turahita tuza ahangaha tuhasange icyumba cya mbere. Kuri uru ruhande ubwo ni icya kabiri. Ariko iyi nzu ifite ibyumba binini, byisanzuye kandi bigari. Urabona ko ari ibyumba binini, birisanzuye. Ukeneye kugura ahantu hafite ibyumba binini. Hejuru hariho itara ryiza, ahangaha hakabaho
idirishya rinini rigari ku buryo umuntu uryamyemo hano urumuri arubona ari urumuri ruhagije. Hano uyu muryango ni igihe nk'abana baryamye muri ibi byumba byabo bashobora kujya gukorera imirimo mu gikari batanyuze mu cyumba. Hano rero hakaba ikindi cyumba kindi cya gatatu, ari nacyo abantu benshi bakunda gukoresha icyumba cy'abana. Nacyo urabona ko ari icyumba kigari kinini, amarangi arimo ni sawa. Hano ukabona ko hariho idirishya risa neza, parafo nayo nziza n'itara ryiza. Ibi byumba bibiri mberetse bihurira kuri iyi dushe na tuwarete. Iyi dushe na tuwarete niyo bino byumba bibiri bikoresha, nayo ni nini, irisanzuye, irimo amakaro meza kandi irasa neza. Aho ngaho tuhavuye noneho turahita tugera hano ku cyumba cya principal. Chambre principal muranyemerere duhere kuri iyi dushe yayo. Ifite dushe nini pe, ifite dushe nini noneho itandukanye na za zindi, yaba ari mu bugari yaba ari ubungana. Urabona ko ari dushe isanzuye ngari, n'amakaro meza yo muri dushe ya black and white, ubona ari ibintu bisa neza. Aha rero niho dusanga icyumba cya principal. Ahangaha hari icyumba cya principal kinini kisanzuye kigari kurutaho. Ku bantu mukunda ibyumba cyangwa mukunda inzu nziza, iyi nzu ifite ibyumba byiza kandi bigari. Ni hanini, amakaro ni meza, amatara arimo urabibona ko ari sawa. Noneho iki cyumba cya principal cyo gifitemo umwihariko w'uko gifiteho parafo ya gypsum, itara ryiza, umwanya washyiraho televiziyo, umwanya wo gushyiraho hano hazajyamo garde-robe n'amatara meza agaragara neza. Ongere dutere akajisho kuri iyi terase yayo. Hano hari iki cyumba principal gifiteho na terase. Hano munsi ya rooftop naho hari terase nayo umuntu ashobora kuba yakwicaraho. Tumaze rero kubibabwira neza ibigendanye n'iyi nzu yacu yuko irimo iragurishwa. Iri hano Kabeza aho bita mu Itunda. Ifite rooftop nziza cyane, niwo mwihariko wayo, ariko ikagiramo n'ibyumba binini bisa neza. Irimo iragurishwa ku giciro cya $150,000. Ni nziza kuyituramo kuko amplacement iroroshye. Ni nziza, uramutse unayikodesheje ishobora kuba yakwinjiza amafaranga meza. Uraduhamagara rero tugeze kuri iyi nzu nziza ifite rooftop nziza. Ariko ntabwo naza gusoza iyi rooftop tutayigiye. Muze tuzamukana ayo ma esikariye ariho dusoreza iyi episode, noneho murebe iyi rooftop ukuntu imeze. Ni umwihariko, iragaragara neza, ama esikariye nyine yoroshye kuyazamuka ku buryo n'umuntu uri ku myaka yo hejuru kuyazamuka yajyaho it's very easy. Ariko rwose ngewe ntago nayise rooftop, ahubwo nayise nka salo yo rwose. Ngewe aha najya mpakoresha nka salo, very big one ku muntu rwose nabwira ngo ukeneye kugura inzu. Aha hantu ni hanini, harisanzuye, wahicaza abantu benshi. Ushobora kuhahostingira birthday, ushobora kuhahostingira izindi events zitandukanye, kuko ni hanini, ni hagari, harisanzuye. Rero nabikubwiye ni $150,000. Ibyumba ni 4 na toilette ni 3, igikoni, ibintu byose biri tayari. Niba ukeneye kuyigura ihutire kuduhamagara hano muri Ruhima Real Estate, tukugeze kuri imari nziza, uze wihahe.